Napan nali tuh mah? Napan lah? Itu pilih Pholoni pet. Oh kalang. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Teron Hemtun. So punya foto nili, entah football kelam apa? Silang tadi kata gue beta. Dambom lo yo non mang apir le po lah sih. Non mang apa kelam po? Yo semalam yo, kita kelap pernah jo pun tadi lang. Apir sana lo yo kelap mang ulang sih. Non long so masih ceng tuh lah sih. Lang tadi kata beta. Non malam so kelap ceng ceng pernah litum lagi thalah. Semalam ke bor tode lang tadi. Nama kelap. Tode. Oh, detur nong tode. Gor deh lagi. Nili non nampak lang bola ke non dak player lah si alang hani arjus nang gusan ma batu match cepoi ma si non arjus tande. Bing ting rong tah. Non alang tim stick bom lah ya player lah. Bing rong tah. Salawar pen. Ke nali pung ana pi gor. Ini nili ini bak pipo, baru ipo. Cara lah. Ni tumbang ke Malongri FC. Bitim tumbang lah. Bitim lah di. Cara deh ndak. Napan nali tuh mah? Napan lah? Itu pilih Pholoni pet. Oh kalang mah. Cara lah deh. Non amat ke Malongri FC B tu mang egor sebom lang simuk. Sono hai ma. Ah.
non mang ya pathu bom men mane la motor tam yo de lo ting thir son la yo arwe jang bon sini ting thir ma yo kadam yo ma le yo ting thir thar yo la ban na gra kelang ra sai de yo sana non ya lang bom ban jo mot hai ni tum sai de ban kelang si arwe bang jang bo yo non mang ga la puta ro lang puta gor la lapan na kran nup sa le yo non mang lapan ma la average jang tun ma li ta mana ya dalo silan me lo de ka ta ka